Waya Martin. Ore ithurano biosho Bishop omweru wa kanisa ya Methodist bireri kubwithika mweri omwanja tariki 19 nende SYNOD ya MIATHENE nithirite kiumira na kueya na mitaratara yora bakenda Kithurano kigithira kitithwa na mbere kenda kithira kikia umana weru bakera bawite Bishop oro watilite kaitene kate bati kwithira kirombeti ki nonto uteibo me kwithira we musethi na referee kaitene okamo bakiwa kangarata ni ithurano bine onto na mainya ya kaniseu. Ore Kithurano Kia Muskavu munene o kanisa cia Methodist kirigiri kubwithika kiumia twitite atongerie SYNOD ya MIATHENE batongeretwe i Muskavu Harrison Mwiti bauite no mwanka mitaratara yonthe kanisa ethiatirwe Kithurano niki kenda kwithira kwina mpumi cia uma weru na cia witikika. Kithurano gitithairwa kina sheria ciakio na njirira kibati kuthingata. It is our first time to kuthurana Kithurano. Presiding Bishop urea outingwing ateo tuina acting na teka wainda in our traditions Presiding Bishop kuthurwa urea oregitene akienda agiti na ndi manto jo ijamero kiri bautwe na ito kwenda kwerewa na ndi ata kugakara ito kwenda twereso bwega nontu na ndi rifari atomba kwa prayer nande a Kristo iba kuria ne ata tukomba kuthithia kenda nande twinde baria bakwigwa iba kwenda gitegeki bakethera baifira ga free manto nejegie Kithurano kiria kijite twetikanirie standing committee re expanded kanera yongeri ithire iri na membegana na twetikaniria na nio tukuga nonto twinde twetikanirie nande itobati kunenkerwa no list tumenya a member bawegana baria bakuthuranira Kithurano kiria kijite ibau na bwa jathatu imanto ja list ya conference delegates baria babati kwithirwa nibo bakethira bakirichite sinonsi cietu twenda kwewa kumenya list yu mbere inyantu kwe Kithurano ekinya twithirwa tuije ibau baria betite annual conference the next week kenda muntu onthe ethira akimenya urumbithia nontu tukuigwa mbuga kwe bange bomba kwithirwa beti na batekere sinonsi cietu kana batekere list ya standing committee re batere gwita atongeria bai barombete kamiti re kubanga Kithurano ki kuthikire romba riao bakiwa batikwenda chukumirwa wita kotini uchwa kioto batu tutekweregera tugeta kotini manto ja thithwe bwega nontu turenda ja thithwe according to the Bible ore Bibilia ekuga ore sheria cia Methodist kuga tuthithieu na ndi nugeta kotini bo batu tute ku anticipate kurega kuthikirwa nontu te manto tukuria jari yome ya sheria cietu manto jare ja kuria ni ore standing order ekuga tuthithie na ni utokuga standing order 1996 nontu ni otwetikanirie ne gatongeria Kithurano ithingatwo ria ikari na Ndindo Foundation irere ya 1991 ni otokuga nethingatwe uria batere kuthingatwa. The church should be a good example to the secular society, failure to which all will go astray. A transparent election will therefore enhance confidence in our church, hence equality of all as well as structured participation of the church matters by all. Batu taturungamia tukiuga nojo kana ni ura batu atukuga atire kire atana banje si kieni kithithwa bwega sheria ciekwa bwega amemba beto etikia beto bete bathurane uria mwathani etikiritie atongerie kanisa yetu na tukamwathikira kethira tutithira twina nkanja kiri uria Kithurano gitu kithuraniri. Muskavu Harrison Mwiti na atumirite ati na kumereria kanya kamata na kaithirare umwe baraba ukiromba. Kanisa Methodist is so democratic. Ute muturigira irua. Uria kwenda na eja wa kanya na agachiejana na akathura. Na nde anto ibachiejene. Atana banje si ibachiejene. Na nande ndio mo atana banje si. Na kethira wendo wa Murungu kire atana na ari baba Murungu wengwa na ithurerete ndumba iria ina kuringana na mathuganio jawe na nkoro yawe Murungu wengwa aithurere katikatine kabara tukwenda
uria mwathani we wengwa kuigwa nwe mathugani ja kwenda na nwe nkoro we kugithathia na ndi ambugite ndio kethira mathugano ja Murungu ija umpenda na nkoro yawe ni umpenda, then I'm ready to serve this church. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.